Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Apu Jesús minirka, Efesupi tandanakushka krihkunapak Ángel mankishkay, chay kanchis lucerokunata allilado makipi charikuhka, kanchis kuri candelerokunapak chawpipi purikuhka kashnami nin. Ñukaka kan tukuy imalla rurakuhtapish, chaykuyta imallata rurakuhtapish, mana fiñarik allishungu kaktapish yachanimi. Shinallatak millaykunata kan mana rikunachishkatapish yachanimi. Willagrichun minkashkakunami kanchik nikkuna imalla rurashkata rikushpaka, rullakunalla kashkatami rikushkanki, chaytapish yachanimi. Kanka achka llakikuna shamukpipish, mana fiñarishpa allishunguwan aparkankishami. Ñukata huyashkamantaka, chaykuyta imata rurakushpapish, mana chaykushpa sakirinkichu. Chashnakakpipish, kampika kaytamari mana allita rikuni, ñamana punta huyayta shina charinkichu. Chaymanta kunanka, maymanta urmashkata yurishpa kutiri, kallaripi rurashka shinallatak rurashpa kati, mana Diospakman kutirikpika, utka kambakman shamushpa, kambak candelerotaka, paytiyakunmanta anchuchishami. Chashnakashpapish, Nicolaita millayta rurashkata millanachishpaka, allitamari rurakunki, ñukapish paykuna rurashkataka millanimi. Mayhampish rinrinta charikka, krij tandanakushkakunaman Diospak espiritu willakukta uyachun. Millayta mishakmanka, ñukaka Tayta Diospak paraíso chawpipi kaq, kawsaytakuq yuramantamari karasha ninmi, nishpakishkay. Apocalipsis 2:1-7 kama. Apu Jesucristo kanchis kartata kishkashkamanta kallarika, Efesu tandanakushka krijkunaman kishkashkami kan, kay pueblo pika, achkata hatuna randinami tiarka, religión partipi rimashpapish, tawka rurashkalla Dioskunami tiarka, mana hawallachukashka Efesupi krijkanaka, krijkunaka llakitami apashka karka paykuna krishkamanta, mandak Dioska chayta yasarkami, chaymantami paykunataka allinin, mana sakirishkamanta, mana laduyashkamanta. Paykuna senchita trabajashkatapish, paykuna pacienciata charishkatapish, paykuna yuyaypi katikushkatapish, shuktik pandata yachachikuna, ama krichichun, ama pandachichun nishpa. Chashnakakpipish Apu Jesuska paykunataka, kay huchachitami ruran, punta huyashkashina, ñamana huyankichu. Chaymanta kutiri, chaymanta tigre nikonmi. Kay tandanakushka krikuna Apu Jesucristuta kripunllaka, paykunapak kawsaypika, rupak shunqumi tiyarka, huyarkakunami payta, kushimi kawsakurkakuna Jesusta riqsishkamanta. Shinapish asha watakuna pasaqpika, paykunapak krinapika chiriashkami karka. Ari paykunaka mana sakirishka, mana laduyashkachu karka, mana ñawpa kawsaymun tigrashkakunachu karka. Paykunaka katikurkami, krijkunapak imalla ruraykunawan. Shinakakpipish, paykunapak kawsaypika, kay chay ruraykunami yallitik mishashka karka nitukunchik. Chaymi paykunaka, mandak Diosta rikunata, kungarishkakuna sakishkakuna karka, kay chay ruraykunawan hunda kashkamanta. Kaymi karka shuk hatun peligro chay iglesiapak. Paykunaka krishpa katirkami, shinapish paykunaka mana sakirirkakunachu, mana laduyashkakunachu karka ya Diospak ñanmanta. Chashnakakpipish, paykunataka yallitikmi mishakurka nitukunchik, kay chay ruraykuna. Kaymi shuk hatun peligro karka chay iglesiapak. Shinapish paykunapak rupak shunqu kanami, punta huyaymi, chakirishka shina karka paykunapak kawsaypika. Kay Efeso llaqtaman kartata kachashpaka, tukuykunatami rimakun yuyachikun. Huchachita charin kunan kay punlla ñukanchikpakpish nitukunchik. Krijkuna shinaka, ñukanchik chay rupak shunquta chingachi tukunchikmi, punta huyashka shina, mana huyanamun chay tukunchikmi. Chaymantami nikun, kallaripi imata rushkaman tigre. Yuyari maymantatik urmarkanki, chaymantaka kallaripi imata rurkarkanki, chayta ruranaman tigre nin. Ministinchikmi rikunata ñawpakman nitukunchik. Llukshinami kanchik, ñukanchik runakuna mandashkakunata runata paktachina chay religiosidadmanta. Ashtawantikka ikin ñuka mandak Dioswan comunionpimi katirana kanchik. Kallari obraskunaka punta huyaymantami llukshina kan, mana ñukanchik rurashkakunamantachu huyayka tiyana kan. Primera de Juan 4:19 pi Diospaq shimi nin, Diosrak ñukanchikta huyashkamantami paytaka huyanchik. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.